Guys, so karon guys, kamubayan yung editors karon na mga kwarta is piso-piso. So magyapon karon guys. So tara guys. Muli pampalita mo og Lindon. Muli pampalita mo og Redoors. So karon guys, bato na may yung convenience. Pero balik ang Redoors. So bato na may karon guys. So bye-bye. Okay. Read horse. Read horse. Read horse. At least read kayo. Bililin mo yung kumita. Asam ka maulit? Hindi na, bilang ka. Okay guys, at na may karon guys. Wow. Okay, sarado na. Sarado na guys. So bakit? Ay, namadunag sa dawa. Dili. Ano to? Double light? Ay, double district. Pero mga guys. Shout out sa taga Dubai. Shout out sa mga taga Dubai. Ulala. Nabaglag. Kapiste-pistis kuya guys. Gihap namin sa mga kan guys. Tuwan namin ha? Ayo. Ayo. Pamalit kami grade horse. Mao ni mong budget. Pistino. Guys, pistino. Guys. So pagkita sa coins guys. Pistino. Okay. Patay, pila niya. So guys, karon guys kay magbayad na bigyan. Dito sigo sengko piso guys. Kago, tabangi ko siya. So, mo ni sila ibayad dito. Wala to. Guys, success yung mga coins. Nagastos din ang mga coins. So, hindi mo na. Agay, gago. Wala forever, right? Wala forever ba?
Ingos kaya. Atay mo pa din yung gihap. So guys, we're back in here in apartment guys. So karon guys, kinakapalit mi og red horse guys. So okay, nakainom na gamay guys. So maginom sa guys, no? So our sponsor guys, the Coins Master, the Coin Master guys. Ads. Yo, what's up brother? Kung gusto mo mag-coin guys. Gusto mo mag-coins. Atos bangko eh. Dili kang Nagpiso ni. dili kang ads guys. Atos ko ah. Dili kang ads guys. So ato mo ka sa bangko, okay? Ato mo sa bank. Titiwagan mo na mga mong ginom. Mas lami ako ng apple o grapes kahalan. So guys, tiwasan na nyo na mo. Dili na ako yan na mong vlog guys. So see you tomorrow.